Molo nga masuk gosto dia motif ni ulus Batak itu harungguan alay Roman wai as ibo tu mabay motif nyon non nga harungguan ni guardi ibanon iban namanya harungguan bahasa Indonesia ini harungguan no perkumpulan niku sebenarnya dang boy bayano tuson ulus ni halak asing iba tak tuba niku ikon ulus ni batak tuba do ahamai si Marpisorani ima tongani pucca kani dunai tongani pucca si bolang bolean si tolutuho suri-suri gajang bitang maratur mangiring ragi hotang dohot tutur ido nasibe dak keado pehu begedi do kon masalah harungguan ikko sepultolu moti mak asa harungguan tidak sebenarnya dang adong ulus ni batak getik-getik akhirnya ulus ni batak getik-getik alay ala gati pon ipamasuk mau tutonga-tonga ni pucai paulihon pabagak kon tonga ni pucaon kubain mon niku ibam mon masuk mau tutarutung idok pertarutung mau tubutung baru ipagajang mamuse idok mon udan-udan adong mana madok udan-udan adong nama dok liris-liris imam